Sanibona, kule video bengithi sofunda ama-facial expression but beziningi kakhulu izinto ezi-technical bekumele ngikudlulise kuzona before sifike lapho, so sizokhava zona nje and then-ke bese kuthi kwelandelayo sidive straight la sesiphoza khona ubuso sesibenza bube kanje. Kwi-video esuka kuyona kade sifunda about izinto okumele uzazi mawuphoza ubuso bomuntu, okumele uyiqaphele nje ukuze ubuso bakho buzophozeka ngendlela e-right. So into esiyenzile futhi nakuleyo video ukuthi sidownloade lesi sithombe lesi, uza kusona la ngizoyifaka futhi ilinki kodwa ngiyacela uyibuke, uthi download image nale character lena iyona sobe siyisebenzisa, ngitshengisela ukuthi siyi-download kanjani kwi-video edlule, nayo uzoyi-downloada and then-ke mase uku-downloadile kuzobe sekukhona la kwikhompyutha yakho isithombe lesi esisebenzisa as i-reference and then bese kuba yifayili-ke le. So le fayili le uzo-double click-a kuyona ukuyivula. Mase ivulekile uzothola lelo khunga le message le kumele uthi allow execution, uklikhe lapho. Okay, so nansi i-character yethu la. Into yokuqala-ke ukuthi mhlampe izosinda kwabanye benu le character yabo, so kumele uze iku-pose mode njengamanje. Uma ungekho khona I'm sure izovuleka khona i-pose mode. Uma ungekho khona kanje kumele uklikhe lezi zinto lezi ezimigqa la, uye ku-pose mode, izoya ku-pose mode and then masuza la ezansi-ke uzobona i-option ebhalwe u-cloud rig, uklikhe kuyona. Mase uklikhele kuyona uze la phezulu ku-characters, uklikhe ku-characters and then la equality if ngiyinyusa i-character yami iba polished ibe smooth kancane but also iyayisindela i-computer yami, so ngiyakwazi ukuyidonsa all the way down and then ifayili yami iba lula ukuthi ngiyisebenzise yabo. So makuthi une-computer estruggle-shayo uyibeke ku-0 and then okunye cause lana siphoza i-character kuphela senze yona animation, mhlampe ungayibeka ku-quality 1, uyayidonsa nje lento le left and right, uyayiklikha uyidonse left and right. Yabo mengithi iyapolisheka kancane cause sometimes uma ubeke ku-quality 0 mawusumuva ama-controls akho, for example lese ngimuva le ngisazonjengisa kuqala, mhlampe kwenzeka izinto ey'kanjeya yabo, i-rig yethu iya-break-a. Phela la ngidonsa kakhulu vele but sengenzela ukutshengisa example but then mase nginyusa i-quality ngithi iza ku-1 yabo, iyapolisheka kancane. Mase nginyusa even more ayibikho leya nto leya, so ezinye izinto ey'ngenzeka lezo mawusuphoza, so kumele unyukise i-quality kancane ubuke ukuthi okay isebenza right. Makuthi leyo quality iyayisindela i-computer ubuyele emuva futhi uphoze unyuse i-quality ucheck ukuthi okay kuhamba kahle and then bese wenza kanjalo-ke. So le control engiyiselekthile ngizoza la ku-pose ngithi clear transform all and then izobuyela emuva. Okay, so enye into-ke ukuthi ka-animation if usebenza e-studio yabo, let's say wenza i-animation, mawenza i-animation doesn't mean ukuthi wenza yonke into ephathelene nokwenza i-animation. For example le character lena ngoba kanje khona abantu abayidwebile kuqala phansi yaba i-sketch, uthi ngitshengisa example yaba i-sketch esicishe sibeka so yabo, ukuthi phambili buke kanjani, esayidini buke kanje, eceleni buke kanje and then bese bedweba ama-expressions ezoba nawo leyo character kanye nama-colors and siphelele kanje yabo. So ama-character designers labo and then-ke bese kuthi abantu abathatha lesi sithombe lesi si-flat kanje besiphendule lento le ekanje, i-character lesiphelele e-3D okwaziyo ukuphenduka kuyo kanje uyibone yonke ama-side, not ukuthi uyidwebe ukuze ubone i-side. Laba abantu babizwa-ke ngama-modelers, ama-3D modelers and then bese kuba khona abantu-ke abadila ngokufaka lama-controls la okuyiwona okwazi uku-animate ngawo i-character yakho cause ukwazi ukuyi-animate nje iyona isiguqu yabo, so idinga lama-control la kuze ukwazi uku-animate. Abantu abafaka lamathambo la okucontroller babizwa ngama-riggers and then bese ukuthi wena-ke ozo-animator, wena-ke obizwa-ke nge-animator yabo, sekuya-animate but kusukela le emumva bekungakafiki kuwena. So masifikile-ke i-character kuwena isuke isinawo wonke lama-controls la. Into okumele uyenze kuqala ukuthi kumele utheste ama-controls akho yabo, ukuthi okay le control yenza ukuthi uselecte lena or le yenza ukuthi izinto ey'kanjalo. Ngizonitshela mase siqala ngisenza nje example ukuthi khona lela amanye awamuvi but uyawalokhunga uyawarotathisa njengalena nje, uma uyirotathisa ikhambisisa umlomo lana khona nalana, yes ayalisisa eceleni but awenzelwe khona lokho
mhlampe uma ufuna libe lincaniso upress u-S ukuliscale, uliscale up and down, yabo izinto ey'kanjalo nje. So uyayithesta i-rig yakho ubone ukuthi okay, cause maningi ama-controls la yabo, khona namanye angavele angekho la. So iyo yonke leyo nto leyo kumele u-explore before uzo-animate ukuze uwazi ukuthi ama-limits akho as animator kuphi and ikuphi okuvumelayo i-rig yakho ukuthi ukwazi ukwenza ngayo yabo. So mekuthi kade nawe uthinta izinto khona wakwenza ngoba kade ngenza, press u-A uye ku-pose, clear all transformation ukuze yonke into izobuye lapha nendawo. So into engizonifundisa yona kuphela mina okwamanje la ubuso ukuthi uzophoza kanjani, wenze busmile, bungathi buyahleka, ngathi busedi, bucasukile, yonke leyo nto leyo. Mangiya kwisithombe lesi esizosenza, yabona ukuthi into esiyibonayo ubuso kanye nomzimba kancane kanje. And then le character yethu eney'nyawo na yonke leyo nto, yonke lento le asiyidingi ka-animation-ke isikhathi esiningi uthola ukuthi ena if udinga uku-animate lokho kuphela, lokho awudingi ukukuveza, and lezi zinto ongayivezi sometimes izona ezenza ikhompyutha yakho ibe njani, ibe heavy kakhulu, kanti ngoba ungayidingi so ungayi-delete or wenze whatever kuzo, but ukuthi singabe bikho kwikhompyutha yakho noma kwisini yakho kuze uzodila nalokho kuphela. Ikhompyutha yakho amandla awo iwa-investele la kulento odila nayo la kuphela yabo. So into engizoyenza-ke ngizizwa ngala kade sine-quality, and then enye into esindisa ikhompyutha ziy'nwele yabo, le character le masirenda especially cause iney'nwele yabo, izosinda kakhulu. But le hairstyle lesingakwazi ukuyishintsha ngokuthi uze la hairstyle udonse uthi kanje and then usenenye i-hairstyle. Kodwa-ke angizuyishintsha ngesizathu sokuthi i-hairstyle esinayo yilena, mhlampe ama-facial expression azongaveli ngendlela ofise ukuthi evele ngayo ebe nje exactly ngenxa ye-hairstyle ethanda ukuhluka kancane. So ngizoyibuyisela emumva, and then une-hair particles uma uthanda ungenza kube nje iy'nwele zakho but zoshiya la ngathi ze-cartoonish. And then-ke bese kuba nalama-settings la ala u-mask arm, uma umvula uhayida isandla, lo uhayida umlenze. So umlenze so-hide siwubeka 1, isandla lesi sosiyeka kanje, and then bese kuthi-ke umlenze futhi nalo siwuhide kanje. So imilenze ayisekho, and then soza la ezansi okuno-clothes khona, and then masithi kanje lo uyahayideka isikhwama lesi, lona owalento leso ngeke simlokhu ngesimveza. And then bese kuthi-ke izandla zethu just like kwi-image kumele siyibhekise phansi yabo. So singakwenza ngale control le, siyidonse sizithi kanje, uyi-rotate bese uyisa phambili kancane kanje, okay. And then instead of wenze the same thing ngala cause isandla saka left nesandla sa right kumele uze la phezulu kulo X lo ola pause option, uklikhe lo X lo ukuthi ube ngathi u-highlighted ube blue, and then umuve lo kancane nje umuthi nalo uzoza lapho bese umuva kancane uthi kanje kuze bezoba kwi-position efanayo yabo. Isikhathi esiningi sobe sebenzisa le option lena, for example la ebusweni mengifuna ukwehlisa i-eyebrow, mengiselecta lo ngehlisa ngithi ehlomabili ngenxa ukuthi lo on, but if off ngehlisa nga-1 by 1. So lo uyakwazi ukuthi ekusavele isikhathi. Enye into esingayidingi ileli bhlukwe leli, I'm not sure if sinayona ilukhunga i-control yokulihayida, kodwa-ke into engizoyenza ngizoza la ku-pose mode ngiye ku-objects mode cause anginayi-control yokulihayida and angilidingi, ngizoliselecta kanje, ngipress u-X ngithi delete, mase ngilidelethile selihambile gone alisekho. Naleli wash X ngithi delete because le file le ngiyisave as u-early2, so the original file isakhona. So angikho worried kakhulu if khona into eyenzakala engayithandi futhi ngizobe ngiqale phansi keke. Bese kuthi lezi nkinobho nazo ngizoyidelete. Into engizoyishiya nje amacici, zinwele, and then-ke bese kuba yonke-ke into esebusweni. So seku-right njengamanje. Enye into ukuthi kumele la size kulo line osezansi uthi right click uthi split vertical. Kuleli side leli uzopressa u-N ukususa lama settings la. Uma kuthi akwenzeka kanjalo uza nje ekhoneni laphaya
i-mouse yakho ishintshe bengathi u-plus bese uyadonsa kanje and then izobe isisplitha-ke kanjeya. So right click, join, left kuyafana, okay? So ngalana ngifuna ukufaka ikhamera ukuze ikhamera yami ngizoyiphoza ibe kangaka kubuso bakhe and then ngalana-ke la ngizophoza khona-ke. Into ozoyenza uzuza ngala kwi-outliner khona le collection le ebhalwe u-lighting. Uzuza ngala uklikhe leli dots leli just ukuyilukhunga nale phathi ngala inkulu kakhulu yazi. Anginciphisa kancane lo angimdingi ngamehlisa nje umuse phansi kanjeya noma uthi right click phana nendawo la uthi join down and then kwehla nje ukhayide. Uzuze kwi-outliner khona zonke lezi zinto lezi mawuvula le collection le ama-lights wonke la akhanyisa i-character yakho. La akhanyisa iy'nyawo ngeke usebenzise delete nje uselect le light le ela X uyi-delete nale lapha ezansi X uyi-delete naleya la sezansi nje and then lana siwashiya cause akhanyisa ubuso. Ngeke sawa-add ama-light mase si-render cause asesethaphiwe vele but into engiyifunayo inansi ikhamera yabo. So ikhamera la ikhona ngizothi M ukuyimuva bese ngiselector u-scene collection upress u-M nje and then bese upressa u-scene collection isizophuma kule folder le izohlala yodwa la ngaphandle and then le folder lo cause angifuni ukuyisebenzisa kwamanje ama-light azongiphazamisa ngizoklikha la just ukwahide kanjeya bese kuthi kuleli side elingapha ngipresse u-T ukuhide lo bese ngiya ku-view ngithi camera ngithi active camera noma ngipress u-0 kwi-keyboard. Ikhamera yami-ke ngifuna ukuyenza ibe isikwele around umuntu wami yabo. So ngizoyiselecta ikhamera ngize la ku-output then bese ngishintsha lana-ke ngoba ku-1920 by 1080 nje la phezulu ngizofaka u-1080 ukuze izoba ibhokisi kanje and then-ke bese ngiyiposition eduze-ke. Kodwa mhlampe kuqala asifakeni isithombe sethu. So into esizoyenza sizoza ngala sime nje just kanje ngala uzothi shift A bese uselecta u-reference then uselect isithombe lesi ubese uthi add empty image njani then bese uyayiskela down-ke uyinyuse uyise phezulu ukuze singalokhu siya back and forth kanje. As ubona la ubuso bethu ubheke ngale but lona ongalana kumele uhlehlise kancane kungakhavi i-character. Ubuso bethu ubheke ngala but le part le ekhanda le ingalana nayo iyavela kwikhamera okusho ukuthi thina ikhamera yethu kumele siyifake ngala ukuze sobona leya view le ekanje of which isiphambene naleya. So akunankinga-ke ikhamera yami ngizoyibeka ngala anginandaba nokubona iy'nwele njengamanje iy'nwele zingaba ngale, okay? Ikhamera yami kumele ngiyisondeze eduze ihambe laphaya and then-ke ibisijika lapha phezulu kanje. Ngizoselect ikhamera nala ikhona. Okay, enye into engizoyenza ngala ngizoscrolla noma ngi-expande lokhu kancane but ngize ngala ekugcineni kulento eblue ngizoklikha u-bones cause amathambo awu ama-controls angiwadingi ngala bese ngiklikha nalo futhi wongimuva around izinto cause angimdingi naye. Then bese ngiya ngala view, top view noma ngipress 7 nje kwi-keyboard and then-ke bese ngiposition ikhamera yami-ke kahle. So njengamanje as ubona ikhamera yami ibheke ngala but lama controls la abheke aqondene nalabo line. So ngizoshintsha lana ngithi local and then ama controls la sezoqonda nekhamera ngenzela ukuthi ngoba ngathi imbukela phansi kanje just ukuyiphendula kancane iye phezulu and then buse yayehlisa just nje iposition ukuthi iqondane naye ngqo ingabi phansi ingabi phezulu. Sondeze eduze iya kanje yana-ke. So selecta lo la kumele sikhethe ubuso esizoqala ngabo and then ulobo buso lobo somisa nje bube ngala eceleni kwalo ukuze sizokwazi ukulukhunga ukuphoza ngendlela. Ngizoya ku-top view ngirotate lesithombe lesi beka nje ngihlehlisa kancane sithi mhlampe from lana-ke sengaskela up kancane. So ubuso engifuna ukuqala ngabo into ezoba simple ismile lesi just nje ismile esikangaka ngizoqala ngaso. So ngifuna lesi sithombe lesa lesi smile lesi kube yisona esingala eduze kwe-character yami. So ngizosiphusha ngithi kanje bese nginyusa kuza phezulu so lesi smile sibe laphaya ukuze kube lula mengiphoza i-character yami yabo. But ikhamera yami yabo ukuthi la uqonde kwikhamera ngqo
wonke la amanye akaqondile kwicamera. So lana ngizojikisa ikhanda nje libheke kwicamera but umzimba ngawushintshe ukuze ngingalokhu ngiwumuvisa up and down or around izinto ey'kanjalo. And then lona-ke mese la akanankinga, sengizoza la kwi-outliner ngiklikhe la ukuthi ingabe ngisakwazi ukumthinta okwamanje. Okay, ikhamera la angiyidingi, ngizoyi-selector ngi-press H ukuyi-hide, and then-ke sesingena-ke sesizobuka-ke ama-controls ethu ukuthi how do we achieve into ekanjena-ke. Make sure ukuthi i-rig yakho iselecthekiwe labo line laba bese uya ku-pose mode. Okay, so into engiyicabangile ukuthi maningi ama-controls okumele siwasetaphe la. For example, i-pose kanjena uveze ulimi yabo ngathi uya-scream or anything. Asinasho ukuthi leyo control yolimi silimisa nje ikhona la ngaphakathi yabo, and lana maningi namanye ama-controls esingawadingi esingesiwasebenzise azoma endleleni yethu mase siphoze i-character yabo. So izo zonke izinto ey'kanjalo kumele uyilungise. So into engicabangela ukuthi maybe le tutorial akube tutorial la siqeda khona ukusetapha wonke nje ama-controls esiwadingayo, and then bese kuthi elandelayo-ke sesongena kuma-facial expression asaqala ngayo yonke le mdanti le. But ibibalekile le kundeni ukuthi ngijampe ngene la ubungeke ukwazi ukusetapha yonke lento le yabo. So selecta-ke le control le ebomvu ehamba ithi kanje noma orange, and then bese uyayivula uyamkhamisisa kaso. So uma ucheck la ngaphansi mengiselekte eceleni ayikho i-control njengala yabo la ukuthi amovise umlomo, lana amovise ihlathi, la olimini akho control ekhona yabo. So masiza ngalana-ke uklikhe le control engathi umuntu la khona into ebizwa ngama-bone collection. It's like ama-collection alezi zinto lezi, it's like i-folder ukuthi kule folder le sifake izinto ey'thile, nalana lama-collection aphetha amathambo ahlukahlukene omzimba yabo. So eyokuqala mesiklikha leliso leli sithi yabo ukuthi icisha yonke into engezansi emzimbeni. So sizoyiselector, double clicka kuyona, uyi-rename, ubhale uthi lower body. Kulula kanje cause manje uzobona ukuthi likuphi i-control, mhlawumbe uyivalve ungakayidingi, mase kumele ubuyele kuyona sekumele ulokhunga uhambe uklikha nje yabo. Kanti mawazi ukuthi hayi lower body le sekuzoba lula ukuthi uvule yona noma uvale yona. Size kuleya yesibili siyivule kanje yabo, ivula amanye ama-controls-ke la. Lama-controls lana abomvu, uyakhumbula ngithi ukuthi kule animation tutorial besenza kuqala umuntu ongenabo ubuso ukuthi isandla sethu besingasimuvisi kanje, but besiselecta i-control ela emzimbeni bese sigobisa yona isandla sonke sigobe yabo. So le type ye-control lana-ke enamalokhu ngabomvu ibizwa nge-FK, forward kinematic, and then lena elana obamba isandla la and then buse ucontrol isandla kucontroleke yonke into ibizwa nge-IK, inverse kinematic. Izinto ey'kanjalo nje. Le isiza if let's say i-character yakho ibeke isandla etafuleni yabo, ibeke isandla etafuleni and then mhlawumbe uyayihlalisa phansi kanje yabo ukuthi isandla asimove, uzothi control Z. But lena if u-animate isandla mhlawumbe siyagijima, le control i-animate sonke isandla ukuthi simove backward and forward. So awudingi lokhu uhambisa lona u-animate lo kanje yabo ukuthi lokho kudlila isikhathi and kungenzeka uthole movement engekho lula. Okay, pressa u-N ngizokutshengisa kahle lento. So bese ikhave kahle kwenye indawo but press u-N ngizokutshengisa kahle. And then-ke la khona into ebizwa ku-cloud rig, khona into ebizwa ngo-FK-IK switch, klikha kuyona. Mengilula kancane ngala uyabona la u-left upper arm, u-right upper arm. So la i-switch le, so mengiswitcha ngithi kanje, mengehlisa kanje isandla siyasuka kule control le sibuyela kule, nale mengisisha kanje siyasuka kule control sibuyela kule. So mengiselecta le control-ke manje ngehlisa yona sekuyiyona econtrola isandla, leyana iya-follower around but mengiselecta yona ayisena influence yabo. Mengiselecta iza la okusho ukuthi ila kahle kahle, mengithi kubuyela la ikhona isine influence, mengithi isandla sibuyela kuleya control sekule control ene influence yabo le nto leyo. So izinto ey'kanjalo-ke i-FK and IK. So le control-ke esinayo-ke le FK IK
i-apply nalana-ke ekhanda yabo ukuthi iyona esinyakazisela ikhanda up and down. Masiyivala ikhanda liyalukhunga liyabaleka yabo alikho. So ngizoselecta yona ngiyibize ngokuthi i-FK kahle kahle. Yeah, FK head. Ngizothi FK head because ngidingela ikhanda ngidingela ezinye izinto. So ngizoyihide ukuthi mengifuna ikhanda ngizolukhunga la. La esingawadingi njengamanje ungeza nje la phezulu kwi-box select, make sure ukuthi kuselectwe u-box kanje, and then uselect uthi wonke lama controls angezansi uwaselect, upress u-H uwahide. Nala press u-H uwahide. La khona la uzowabona la kanje, uzopress u-H ukwahide, nale light green H nale bomvu H. Ozoyishiya la kuphela ile yezandla 1 2 leya asizoyisebenzisa. So pressa u-H ukuyihide, nangala H ukuyihide. Ikhanda leli siyalidinga, intamo maybe nawo siyayidinga, amahlombe uthi ngibo yes nawo ayasebenza siwadinga. So lona nayo uyasebenza somdinga, lo asimhayideni H. So sine ringi yentamo, sine ringi yekhanda, sine ringi yalezi zandla lezi because sishintshile iswitch yethu la ukuthi kusebenze laba. And then laba ke so sekubona esobabuyisela phansi kanje. So sekuzoba lula then ukuthi sathi control siyithi sizeceleni siphendule isandla yonke leyo nto leyo. Babuyisele phansi sithi. So lo u-FK head mesimhayida uzohayideka intamo nekhanda, masimbuyisa kuzobuya bona kuphela because laba sibahide ngo-H yabo. And then ile yesithathu ezinye izinto yabo asiyidingi, so sishiya njalo. S4 eyobuso bonke yabo, so inema lesithi face controls number 5. Okay, so number 5 isesinala ma controls la. Mawuyimuvisa yabo ulimi liyanyakaza. So number 5 le number 5 isothi ulimi or tongue or whatever ufuna uyibiza ngalo. So sesiyazi ukuthi ulimi lethu lulana. And then number 6 angumboni controlana simshiye. Number 7 inwele. So lezi inwele lezi sodinga ukuyibhekisa phansi kanje. So number 7 sothi izinwele. And then number 8 asimdingi, but yabo into anayo unale control le, i-control yecici, since sinawo amacici uyawamuvisa yabo. So uleya number 8 sengathi ilower body yethu asihide, i-head asihide, face control so hide, izinwele sihide. Ngenzela sidile nalo kuphela uleya number 8. Yonke into kuleya number 8 sizoyiselecta sihide, sishiye kuphela amacici la yabo. And then number 8 ke sombiza ngokuthi amacici. Okay, i-control yokugcina esiyidingayo eyomlomo ke manje ngaphakathi amazinyo ukuze sokwazi ukwasa up and down mesidinga ukwenza kanjalo yabo. So amacici so hide. Number 9, number 10 nope, 11, 12, 17 yabo. Kumele ngibheke isikhathi eside kanjani sometimes uma ufuna ama controls asimple. And then number 21 ila sesinamalokhunga ke manje, sesinomlomo wethu, sine control yokusamazinyo wonke up and down kanje. And then bese kuthi lama controls lama sifuna ukulitshekisa ezobona la amazinyo aqala ngathi ayakheva athi kanje yabo. So lama controls la iwona siza ukuthi senze izinto ezikanjalo yabo. Siyakwazi ukuphamisa kukheve iside elilodwa, mawuklikha leya imirror kukheve iside elilodwa elinye lingakheve yabo. So la u21 sothi amazinyo, and then ke bese siyawahide ke sesobuyele phezulu. So sovula ilower body cause soyidinga laba kwi-lower body sibadingi. Hide lo ushiye lona kuphela osentanyeni, uhide lo umshiye lo ya, bese sivula
ama-controls ekhanda ney'ngalo, sivule ama-controls e-face. Yabo sekulula manje cause sesiyazi kuphi. Ulimi asikalidingi kwamanje, mhlampe solukhunga kancane but asiliyekeni. Iy'nwele siy'vule ukuze sizokwazi ukuyibhekisa phansi. Amacici singawayeka kwamanje, but yabona ukuthi sekulula ukuthi sengiyazi ukuthi yini instead okuba ukuthi ish bekukhona kuleya 6 awuthi ngibo, yabo sengiwesta even more time. Okay, so seku-right ke lokho, so select le control le ehamba ithi kanje, siye ku-pose, clear, transform all, siyibuyisele emuva. And then ke bese kuthi iy'nwele ke manje sizoselecta le part engaphezulu naleya wonke nje la upress u-shift ukuselecta wonke, uze la make sure ukuthi siku-local, make sure ukuthi siku-individual origin la phezulu, and then buseyayigobisa-ke ibheka phansi kanje. And then uselecte laba maybe nga-1 just ukubaqondisa ukuthi bebheke phansi ngeke sibabone vele. And then ke mhlampe lo ungamrotate kancane ezithi ukuqonda kaso akunankinga. Mhlampe uselecte lo uthi ukuyibuyisela esayidini la ezosithela khona zingasenthi amacici ngala, just uyitshekise zisikanje vela siyibona inandaba. So sesiqedile ke ngazo kwamanje. Uthi control S usave and then upress u-N, and then ke i-character yethu manje sesina wonke ama-control, siyawazi ukuthi akephi esingawadingi like inwele nje ngoba sesiyiqondisile kanje sizoyi-hide. And then ke bese kuthi lamanye sesiyawazi ukuthi akephi amazinyo akephi masiwafuna, but if singakawadingi siyawa-hide because asiwasebenzisi yabo kuze kungabi sendleleni yokuthi sesivika wona manje sifuna ukuselecta i-control e-right nawo lokhu ethinta ngephutha, yabo zonke lezo zinto lezo. So not only la ukuthi ngitshengisa ukuthi uzophoza kanjani ubuso, but also the technical part of ublend ukuthi izinto zisebenza kanjani khona ukuze mawuhlangana nama-challenges athile ukwazi ukubhekana nawo, yabo. So kuyasiza lelo part leyo yokuba technical ngezinto, also ube creative kuma so-animator kuze ungabi stuck, ungazi ukuthi why into ethile ingasebenzi, why into ethile ngayiboni, and then busuya give up halula kanjalo, yabo. So nama ngazi yonke into ku-Blender, but ukwazi a little bit about ama-skeleton ngiyakwazi ukuthi okay menginama issues athile ngisifixa nje. Ukwazi a little bit about i-modeling kunginika i-advantage okuthile, like nje ukwazi a little bit of everything kunginika advantage ethile then umuntu ongakwazi. That's why ngikwazi ukwenza ama-films because ngiya-understand ukuthi okay mengifuna into ethile ngizofunda nje lokho okubhekene nalento engiyifuna ukuphela, yabo. Ngifunda kanjalo uBlender mina, ngifunda lento engifuna ukuyifunda ngaleso sikhathi, not yonke into kanje, yabo. So that's why ke ngazi zonke izinto kanje because uhlangana nenkinga u-research usuyazi, uhlangana nenkinga u-research usuyazi. That's how you get to learn uBlender. But ke kwi-tutorial elandelayo without wasting isikhathi sesobe sesenza ke ama-poses ke sesi-understanda kangcono ukuthi wonke lama-control asebenza kanjani. So bonana khona. Thank you so much for watching.